Shaba Kamal, Daner Malakenyam. Rasha me weka Jigambel, ne Quantiga Gambele, especially this gun. Kenyam shall show the Shan Kodnyak, Aram Kilmateka Gad ka Gorken, Lotika will Gorka ka Gambela. God ka Gorajan wo they can take a future. Kia they can take a background Magua, Dul Gorka they can Nuare they can could transform. Noga Jelum no God ka they get Dul Gorka Magua, Medeka Nas, they can Keja. Alaman Toga Gambe like a Quidwell Gorka Shama Bej. Ladul Gorka Gambe like a tell quality education. Nathan Contin Latke decision, decision maker. Ray Dul Gorka, Dio Geno, Chinitki and Chica Qua, Ki Chica Nit, Tisher Katadana let win mon kaja. Miss Sherry, ka win mon at the end, they go no Bugard Kuba, Bicken Chetkatan let win mon kaja. Jen make a decision. La Jacona go no being no. La standard do mendian Kennedy the pin do standard in a metedi ming ye do did be char no take a gat chan a tapping to go ro deck and to deck and I dare under or the long room she deg we nika jorko can local they live in local community they don't deserve to have a better education and okay quality education God kon ke gambele chaka yar Nika gwaze dane tok ne dul gorka to 4 a tok English at 1 up to 4 a tok nat gone ye ka tok nware subject kel karwada Amharic subject kel karwada English rest of the subject kenying tok nat gwade gone ke je ko kwine yo ngu milarode pick do show kla charge decide already Ramadan chicken bong chicken ga gor ke cha bong cha ga gor biadul gor ka che token and gwas money generating one show god ne ten yam te kon gor ga ne token ka Amharic compulsory Amharic dal je ne gona ka Amharic ka gambele ko tele na teacher te ngai ke to kwai ke tuk ko kinede ngi nas ke bun special mi ram ma she to ka nyon ke che to ka makwach ko ken dul gore ko ne gonaten dong mi ram ku nyon gor jeno bna bikete akan kurgang akan ana benten akan kon gaten yam te to ko kurgang ka 1998 ke Europe ke 1990 ke Ethiopia jene dane to ko dul gore ka lo la kona ke bni jizdu mi ken jizdu ken lon ka kap chaje benang dul gore ka shi chaje bu garpin shi mar she nang dul gore ka ke that time no chine lot ka runwang shwawo garpin dul gore ka mamade ko gor jeno bedul gore ka ki ba kwen ba jangach shlote de lon ko che nang dul gorka so chedul gore ye tok kwer gang ki kalar mi cha nyon ko nyon ne cha te ke piu tongwan lo tele do mo gona ka je mene de ko ne ta ma kwa ni ne te tinene chuna ben ka kwer gang ala ne dia te ka nyon ki dul gore ko kienden content wi ye ko wi ye nyon take a pew chuna ben ka kwer gang kan ko ne te nyam te kon te to ko kwer gang ka 99 no shawone ka grade 4 ka tungnat ala tung nuori ngaje je ta ka grade 2 chwa tung nuori chwa jangat grade 2 mo chwa tungnat chwa jangatin ala tung nuori she bum tiaga amar ngi je mone ko ba tungnat ba jangat bo ka kala mi che lunjok be jogo kwena menen to ga ka shulene be chud be ngat me gwada ma chwa bible chwa lunga kwen ko te bible te ten bible ni de na ni sha cho tong nuari cho tiap chwa je sho ngat mena wala ngaje tong na ke tuge dane che to ka je kana ta dana no ga je no de tong nuari de jangat anyok ro je sheng ni shang raja je ka mar raja je ka masnika raja je ka nyamar ka ganmar ke ne dial kontine ke chwa tong nuari chwa chonga ko toda chwa gware ay gor no banga chwa gor no bare ban baka ngaje long kan sen konten la tok la ja ko bijanga
ko no ga jeno betung nuer beje kwen chwa ngajin en kwa jeno ni am tong mi te go tok tin ka grade 5 ko grade 5 mi chu tin kan bong dial godin ga tok ka tung nuer kan dial ba ko lat ka tok English ka chang kwar man te ka new lan tu ne grade 4 jine gorten chane nge je teacher tinge kene ka tung nat bong tung nat ka ni kamo ram kel be shu de belar Simon Munwell ka chang kwar Simon Mun ta ma kwar ta ma gambel pa kwa ndio je kan kor pa de paiwa pai ci Simon Munwell chane ngi ko mutual ka sign kwa dam gwa sama me chine to ka grade 4 ko da ka grade 5 ka dal coach chu to ko bine jegne tok English ka grade 5 kuine chune ko lojek chu lo da te da lon ko jen tuk da ko ka tok wain ko leche to ko ni nyoka grade 1 ka jina don jin ram di te garun churun wel che ga cho chune yo goron gwa da ma wene ka grade 10 wene ka grade 12 man to gene ka university level gwar kana tunga gwar kana to English ki to nware so knowledge te gene chi knowledge murong ko tel ne foundation magwa chine shida gatin ko ken gwar beje long ko metal ji foundation ka to dana kwala ngi tonga mi la beje na man to gene ka gambele kajan tam rai kon ga je tam che to ko bati dial baglat ka tuknat kana tuk amari ke English alo shari jini shagar kam long ko de yene kundi nge de kan to de kana gor che je no de kon to dan de kon gor but are you ready comment niam gadu chi prepare ki kuje prepare di ke university level mandana nde gadda wutin run wala guji gadu be to ka grade 6 chebele we woniam jin chi ngaje no te gad nen ji dide tam gad kware to gorgana to English ke ready ke what to come ke ready ka higher education jin chi ngaje na mashi calculate gwade dan ne you're making decision ko ba to ba galat kana mo mi shari jin cha ja ko ba ka kamlang ko janda la char ke ramish gor mi te ke nyet la chere nan ke jintale je gat mimo mungot ka kwa mu don kula tok ne je gad ku chigi dikan dial ka gad den kontin bala dap gad ku to la gad gan ku to wiji ala future in a future mutede beke stuck kan yida nanan don titin ka gwade dan ke gwije no de ka wonya ka gambele ala grade 1 up to grade 6 ka tok nuare beje long compared to me dan grade 1 to grade 5 chang na tana chaken kwini kwen nat from grade 1 to grade 5 forget about English teleka foundation chaken kwini government murai kon tene de kwekene gwar nat ka shika tok chikana gor from 1 up to 5 changa to kwane chak intelligent bo the no ba ku upgrade ne from grade 1 to grade 6 e tok nuari ala bi kulo to ka grade 7 ka English work on when and then work on in tama and me work on ten kon work on ni education dan we ni diet gan yen ni me ba ngeten kon de gat kon look de ko kon look je run ba ka yaro about education by la ro gwalung I have seen people ka comment in content pose e gwaye lungo de rande to da gor che je jirwa ji je already che jinang ni rwaji ke bong ti ken gor mo chang ne to content gor ke language nor department ka gambele tela mi je kan tela mi sham kan je chang akel you cannot get work in the office with tongnat che de to e gwada dien bu do jik tena chang ka bel de gambele nga chi lat je ko tong nore ka ye me bi la ro en che to ke english ke nor department and then che la de message the no jin bu gor ka tuk do dien mo raj win mon ke je ko brokule lingane de koken point the Ethiopia point the kwaje border we to goal Uganda Kenya South Sudan we to goal koken we ga Djibouti ni Somalia ne bro linga ka kamendian Kenya ne bro linga ka tuga dien bro linga ka tongnat bro linga ka Kamarik
and you gin university level chiro do real kadi do dien bu gar bo gar ga jamo mutele foundation here right now ko jena kon yer kon right kon ko te mi jeng mi chime sab no wal mo kwal nyong ne je nyok kwal nyong ne yere nyok shot kan na pi I've seen Oromia region ka Gambela right kan ko Oromi fa changa university la kana pass lora bang tele dor changa kel mi let kana ko gor kana to gorom karwade but ke university baga mo ke green bang big path la kan ya kan find the number 1 that is biases by the way chi gwarna mo chi jendan de konuten kon Gambela karwade la Gambela region dan gor kono de kon take a foundation language me de kon communicate ke jagane de koken international world they kon communicate keke chi this limited language amare ke limited along Ethiopia karwade changa western world tram de otin ka kon right now it's very hard for people to joke western world and obitok bi kulo tonge nyok again ka level dan chu kulo chukte the no god kon tam ga jen gwasan ba jang gor ken tongna gor ken amare what are they going to do with that with those languages tell a dorm bekana la got the point ka Gambela and tam we one of the sigwe gor ko tong nuare ka run shi chance je glo ba gor ka disa baba ke shi le guru grade 5 ba ka disa baba tong mi we gor guje ba je gor pinye bunyu no ba gor ka disa baba chapa gor bi lo ni ka Gambel ke tong mi shi lo nan ka disa baba nan ka grade 0 ke grade 1 ngaje je ga te ngwan mi shi ke jen ke Ethiopia shi ke wo ke South Africa especially Uganda Kenya la ga we lo ke fin ba lo ke 2 ke 3 ka jin don ki wona grade 6 ka problem e language ko kwiji to dan right win mondo dien ke ne to tin kwa this poor decision kwa jame chike char la to ka do dan de ga de gar ga je raje la pare ni yo raje lo en diet ga ta ka ga to goro de mu gwa de kana la ena raje ka kwi gan ka no ga ke dul goro mun de ga tin ko Gambe right now te dul goro mu gwa I know men nyam kedul gor tiga teneren kontin cha kule jako bitung nuer bikene nge quick and tong nueri that's number 1 teacher kontin cha bong ya kule grade 6 quick and tong nueri that's number 1 biken gar biken nge di ka tong nuer quick and kwende quick and gwar enyo e amar gedien ba gad ba ngi ke je ke buñ bana kule nge ka mare go ka gan nuer ko ka marik wale ken all the employees be ka buñ ko I believe Gambela tele gan nuer bi ngi ko kan bong dial me arit ka to American dial look at all this disadvantage into non ka gat kon ti ci kon cherten I'm ready for future ko ga de ga future ma gwa de kan wade kan ga gerde ga rodien gerde kan la dika de ka man yen la dika de ne ko kien de kan la dika but if this is the madam do na ga right now ci future ci jak so then I yik pot ka Gambele mi sha jeni nono ko atu ga ne ka ta da na chi na ga je che bet na lo ke education yar ka kon kwa kon le nyol lo pinga 0 level how ngi ngwan dan jane ne yene kon che gware te ga doctor PhD ni kon e Gambele ngi ngwan dun jane right now mother tang cho kon nang ne ko la lar ke company ne me te we dan ka men la re ke chi kon letin o jen telagati tok Kamarik telgati tok ke tungna ba kulo okay immediate problem no mo ke jere ka tok ba gad ba kala dul gor kana mo ko be kan kulo letin tongomi ba kulo jaka ready but Allah kon target dan a university o be gad be ko university take a foundation mo ka language wude ka university be mo be shula be feel wide be shulwan kamar ala je ka chebulo yon ko ne ngona be yon ojin chitel mo mi ngi we talk ni je chwa gwi ne yong to ngai kan gor by the way let me tell you guys akono nga ka che yong e gor mu di no tele gor mu di yong ato tele mi to ne jendera tonga mi ko goro de tin ka tele mi jega ko tele foundation kana nge da kelu kana jelatin kana to no wal gwa de dan jan la lar ken o jin mi shidida la lele binawe do mu loje pingare loje gwa de dan e ngoda kwaten de to go long de kala ko she want to go she go binen gwa de chidida ko te rami mo your guidance at that time te ram jugo no were in the direction man but right now here you are dir mu gwa de lat gajan tam and tama they got ko tam right now they come la dul gor kam gwa you prepare them for university ko de ko university they can mu gwa de kana lat
ko dong bana yareke ka continue chi kondit ka kon ngie de la teacher and tell me michemelat banga bella ne je banga can't teach. I cannot do that. Me dungdwel gorka bayi ngaje no ngum wana mlat keje ko emede yarne toki emede ne to de kana ko ne dial gor kan mo gware te kedian ran gor mo gwa but kon gor kon tije yen jigembel no yen tije non go kono kwar chan la ben ki education ba kon degrade nyok again lo go kon ka mindset mi chiwe atok english man nyon gambele keja gambele nyon ka tuk amharic nyon ka tuk language ko kai language ko mi dung language is okay don't they okay yana sharing dio je ladin in kelamo dung do language do ne different so be ateka common language mi bi yendi alweru lingaje ajene nyon gambele keja she great dar man nyon gambele keja tele mo nanga kanga de tele mo nanga ki education of course education je jegoro de gat kon wan mi ne mi gat tong mi tele mo la wel wang la wel lu nyen jok betedul gorka ko kor runi but after that baje joj bana gambele baro balar no e cha le jo bule ben chete ka jwe che kwatte tin chu muten ka shejen ke takten kon ti ideas che ko wutel che tel do mo wi ga jen nyam ko jinta le foundation mo go and foundation in english mo right kon ko higher education e to godien higher education talk english she amharic ke she tongna talk English. So it means that God can prepare right now. Going to me exam. Grade 12 karwade. Imagine ka Ethiopia kelu. Ala grade 12 aja kwa ngela kel. Cha kwa nyedung state karwade. Gambele cha dono kwa karwade. Amara region cha dono kwa karwade. Urumia region cha dono kwa karwade. Tigray region cha kwa karwade. Kwa ngaje la kel ko go yeje no ngie kani kan subject de kerato. But here's the problem. Urumia region gor kana katoka Urumefa. Jigambel gorken ke English ke ala from 7 to 12. Mijin we ka Addis Ababa gorken ka talk English from 7 to 12. And young mijin we ka private kandial from 0 up to grade 12 English. Adwo badian mugin modena de parkajan. Point got kwara panken she got ken chicken gorka this gorken ka private school. Anyok chicken gore we ka Addis Ababa gorka wini koken kam gorka Addis Ababa gorkan ka British school ko gorkan to rumete ka international community chiben foreign buka communicate ke je ka tongmo go ka to English kono gwada me yor na kon ka 0 level like this is education gore change like I say yesterday we got to change this gore diet gan gore je be right. To me, Eric, I will be talking. I shang terambiling. I will keep on talking because nema yera gadka. There's a time with kelch a lot of me education, metal quality education. Yark na gadko. One day gad kade nation. Because chicken bone. One day gad he mo clear the legend. Nijika ching. Because it's better than nothing. By the way. Di gad he nation kato mo de kana Conte right now, Miljan on a guat me near the contin or tin to guada more, Moyaka you guard. God con Latin very much. She education, she quality education. Go Chen and Kang at the Shannon already, Kaka College, you know. A lamented tin, she don't talk. A co quite a talk, Amharic, K talk not. Tele foundation ke English ko all the subject that ke English ene door chalat ka to ko waina kan kalat ka Amharic but right now ramkel kani to continue am dongari en gorgwa me gor jeno gat ne ndi ali bakar waje ki bugat ken karwa ka gwazen be jen nana to antam mena wudu mena waka ka re kuma ka ki no gwad mer naten da go ram mo ngai to ke ram mo ngai roach Mugat kon quick and took a tea, and I can a jogo na melene. Share language barrier right now, check personal land point and no quick contact. Again, down break a conco brand, but me jack but like Kukujito. And international language English. I'll call for Ganijan go university level. International language English right now. Changa this about your court in Lydia Katungani, Katuk English. It's not Amharic.
ko jen dan gur ga je bne dia ro linga je wi mon it's not force o jin butok amarik bijanga chi force ana ran take a choice gambele mo na tine ka to ka wayne kana to ka amarik a choice ne je mi chala ro ina ro kana mo china ro ke je a personal choice anyok dunan me kuna lel ka gambele men a choice again because I want to know decision mo poor making you make a poor decision by the way la we year ni generation at anyam cha year ni jiram dan ku decision make today gentle as you plant 10 years tomorrow we chup 20 years mun bola kajino gwazment tama tell me lady you do not even give them a proper education rather than me to college jen wo ngi rather than me to university level middle ideas bo dong bo kula bo gore jen wo bet ngwan be kula ngat jen wo gade ngi jo rami take a poor education background middle mi ngaje bo gadu ngi ka jen hotel gan bo ngai let's say mi ngi kon na ka chicken education mi gwaje kan je ngaje jen wo tol kan ne kon anyo being here jeng ya dano we tol ne ko ken the same thing chira ka doctor mi ngi jenta ma ka ken ngi ko do bana na tum je go bene ko ken bo ko yar tong mi ko tum nan bo tum ka ko ken ni nyot direction ngwane je ting chabula ne ke for saying ba ga lat ka men an ken wo ngum le ro ke society dan control con anywhere kwar kon pan ken chak ken ku talk english me chika ro ke je politician ku ken talk english na right now ne wing mon den ka je mi ranu ri dong da ke ro dio ko she can practice that agent to Amharic sometimes she can will go muku Amharic no she jiranga but this is life and around there right to go down and linka we more especially English international language not Amharic already ko ngade ko is in Ethiopia alone if you go outside of Ethiopia you are dead tell them beling nothing balonji to point you already ki bile gor do dan dong de Dobrien to de jukul nang niam be kul melanika kan meeting lin ka ne nang na rar ka ke nga ga cha o kam bas ro nga chang nang ju da dien wo cha nga je no jin ngi to mi ku je to chai de manang bu wo da dien che de ma to bi te ne ngwa dan te ten right now ka gambela ku ko ro dan limit along ko shi kon goro na ban ra ken ko ken we ko ne gambela surrounding dan karwada ka kwar kon mu ku lo jal wi da dien bu ken me ra ka to ko dien professor let kenu ngu Mario go dan ke gambele shirmen choje dan shush kon keje o kon telecom quality education ka kon teleja jenda na je gambel keje jena ja kono bu kon poor decision mi mo chine kon bugan chike bu nang niam jala kon ka me keje ma but this should stop chere ke leadership me bad leadership la jala ke ne me je ganana we got to start fighting ke education na te kona gambele de ngwen de gada nge ni shanke ABCD de no de ja yange ke tong mo dong be je nang ne nyam ka yo ba jo nyoko kadiyo tong no right na ga je chen fam no right ken ka tong na chen a short kwan short pini ngai ken we go to me am how you go and you communicate with the people there but work environment tit kon a nyok university man ko la lari ga lung je ni tong mi le ba kon a tuk english mi che jana bong na tin content tin to ka education ga gara ga tuk American dia anyok batong nora baje show watch bene dial bukan gar katung me let me simply say this me a fair lo a pair Ethiopia right now tuk dial aka woike na gor ka tuk America ro ba chular no charge European the central government so bene dial buga gar ka America ba shama go ba ngaje no de chalar ni al tongami bu kon dial chu gar gat kon bu yo gar ka America ko run chengle lo ka sababa bi chu ngaje no bo jing na America de no tam bo ga grade 6 mi jin we grade 7 tong mi ki we grade 6 gor ka sababa ba ji disqualify bulu ni ka zero level na ma shi fair chane guch shi fair no mo shi fair tel fair mi atin so yenji I education gan wona kon gor ketin take a decision making please gor jeno bia decision mu go bia jame again goreje na may gat kon be ji bi je ko gadu be je kon ko nyur ka gat chang ador tel mu ngaje video ni guen ka video to ngane to ga marke to nore gen to nyin to ko wayne English ko gora no de man dan lat ko min mon de jangat ku jang ga ko be prepared ka man dan tan yam bu kon wo ka mi yer kon ke lo nan kon ka pinyo ka zero ka tay dana gor kon je won kon ka zero level nyoko ci kon gor bu kon nyam gat kon guys chana do mo ga chana nyok chana fay ka jen ku de education go anishang no de jari aleka shema go
so jen dana gore no de nyoga yakel gore jen go benga jen no ngumu tuok ka ne kon ka gambele dungdol gorka metedi ko dungdol gorka eriak dungdol gorka eriak tong nu adi to private class still a problem de na de jinge bang still a problem ko ni fonde en ni michale lwako la gorka tin bang loro ba deranda gotin ga changder ni ngwan gorka ne ga changder bang still you tel real european tin take a volunteer ka tong nu re ngi bang loro bang mugun tong nu lo jen la main criteria ka jio rana take a foundation tong na tia ke lo de ngi lwako de free ko tong na ban main thing and ku lutin o ba yana ngwe de di ni run chika university cha gor chi kon chi chinda na ban gor ga tung were wa gor we de di bu ku lo shi grade 7 bi ku lo je la jidit cha ka kwini mandana lo de bu ku le ya ti jina me nguntam ne me ngu ka je ni ka ti de tung me da na ka grade 1 bu ku lo yi ka grade 7 kon chuana kon niam wona kon wo jo ka gambela ajanda na goro no de lariya ani biata ka mal bana nyaw je